Uba missing kurba uklor yalap election na soyang konstitusi. Ulapan pau haba o yalap election usu kawang bet. Haba ki wei ki kertong ki kawang yu henry hakam ak pelempat kelaya per namar hab man sya hakamera. Ulaya tu hakam ak pelem kadon tang kawai kamera bad haban burom yu ki perlok nong ak ndu kapuran ki gang baru direktor henry hakam yalap election la shoot herbait men penyap niya ye kuipan. Haka juga po. La kublay ki ba ki bala komen. Ki bakran bain bat ki bayaro. Haba upong jaket ni bat jutis ni. Haba shot a music video ka film Dhaka Escape. Ulaya tu haba uak music video Dhaka Escape. Wahab ban lek babreu ban internet ka film. Shushu uba missing lapan pau baka shisha ban shot namar. Ba ula sange ban shot hakikat prashna ban shua. Henry haba lahikai kala awan durbiang. Hakan ke film uba missing ula shot lang. Padu pira rotu dong. Nadia Simli, Shirlin Khongwar, Risha Mersong bat jen bil bdea. Kublai shibun ba missing kurba. Sa season 4 ngini kedua pi uai uklur ak film. Na uklur ke election, sa uklur ak film. Ti pitu yangi kene ke music video. Pak adap ni aku mana? Ya, kene ke music video lah adap i mentaksi. Ti ngi shoot pendap mentaksi baro. Kene juga film Dhaka Escape yang. Oh, kene ke film Dhaka Escape. Ti ya kene ka kene kisngi. Kipat ba kila dom ya pi nomor ba phone kisni wa. Shu ai jing yuap ki balai pi. Beli kipat ba ki dom ne pilih guru. Ya, aku beli kipat ba ki bapet yang tu ke jing post jong ki bapus ya kejikat seni ya bus. Te ki baben du ibon pedang subhai kiro ki bayaro regidon itu pedang subhalang nomor ba. Dah mendon ki baben mendon bayaro te nginum kiu hiro. Te kawi ka ba nga ngukuman bat kalong ba. Kini ke kam ka ba ngidik menta. Kalau mau ingin pensa jingkan mau hadian habut. Te dadon ki baben du ngam ju ngap. Anshu dan tengi dong ro nginum kiu hi. Tingi i pedang subhalang ya bro. Kani ka jing babre jong film ta mano op ki babre ham tas mano babe op pi yang ni baru hi ki artis ki ba don kani ke film Dhaka Escape ki bangi simpan ta kani ke jing syat man dia pendai cuti bat pira i le i para jong i san milian i klurmi mo setenap no ti kalau kuno ka na ka sok ka ba pishat kani ka music video nga ha jing sim jong ate kham pi namar ba dasyat marway sengu malabiang da la ban penrenti gi da babon ngut ke prap ngut ki sai dansa rengkat bat ki niki artis jungi badan de nyongut ki basa nakhmat dia kala syam jingi syad ko ta bat ko ge daru ke de ba lasde mo ju syad syu la landong sadong ka kene ke music video pishat lang mana pishat lang akan ke music video manga pira nang tai ba pede nang i ya presiden di Sherilyn Risha Mbak Nadia Simli mah ti fitu yang ni dong wa hakapor election pi dei we usnar ma uklur election ke ba pi syukran ke ba pi pen mo ti ke jing per haba election ba ke jing per haba pi shat hamisi video ke kamela election ke dei ke bala dan rupa hajabi yang kumno ban keren ke kam sting kendia ngam don kam benda tho ngam don kam ban ngi abang ya sengawi ke jingkren jeng giwe namar bah nadu ngsi bi kala don bah ka pateng ke ban sawan kandon ke jinya teli kari kasih berapa we nah takadau ka penlo yang aban nom chapti ngene no mat ban kren bet mat hai tu ipor mat ka la long kumno nong kejimut jing berkat ka la long be res longkat balong jaga baja teman keren na menta ban baha ke pateng ke banwan mende no ban baha menta namar gajak bendi kasih jungi kelajot menta la palat spa snem ke jingwan rung kertep ki menderi nang ta karukom ya ben para kasih karukom no ke jing bisini ke jing lor ni kita terter ni habangau ngakren ngakwa pakai pateng banwan sesien kandon ke jingnya teli namar bangi di gajak bendi ki barit pan ke jing perpat ba film ak music video ak film ta na ka sok na ke kam ak film gede gue ke ba namar ba ban face kamera teng 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 kumpet du se kamera teng teng teng
kadai ke bompek ni haban pek. Hindi kam election dem te keren baik pai ba wiring nunum te. To. Ai perang ta bat nu sakawai lu ni habdan nem respect para beliau apor election te habangi keren ni pai ba ni keren kat kum gejing sutu hindi kam aflem te yai aktras ni hab banda respect yogang ni hab banda respect ya director ni hab banda respect ta ke ka khame aflem angate Pisau kum lo bipong ini jikat seni ke snow fit ni kum lo snow. Jikat seni dah kelak kembiang tadi ke jikat seni bapak pentit director te kali ke barem mahi Barem. ada futsal kabur suka barem dan blok mandal ada misya dengan film ini ana yang akhir jadi di mana Bu nam nok ai yang. tah Sa jikan mau ki kod isti dupi. Hari na bot bagi pait ni ji papa ai dei. Pasal ni ke film lawan shoot sama Bangladesh. Long ka sa jikan mau. Pateng paket. Di bikin blok berpindang bahaya ka film dupi. Tikane ka film pilak selutu kum nok ka sumban hit na kum nok ka jiksat kum nok. Ya sutu na persiang man le bah habang isu dia tangan ke musik video ngila sutu bahadin bangila de ban shoot ngila pek ding ngila pek kelak long kam de isu ban long ba kidang long kum gi film kasih andre kala long kum haki bar nah ta kelak long kum gi sekolah kala bon ha kum no ban siat mak ade sisa ka ba long compare kan musik video lai tengah terai kan kam head namar baka jiru aro ka head bahan nang like boro-boro ai kin ku aban syar por balik bam kana apor bigile ginu kam so bah ka terai kin skutana dengan jiru ai nasional sedekah isu bang lakuannya balik sedekah lakuta geng laku balik sedekah tambaki khot yang ngata kan dengan musik video te ban promote ban kan kam internet batai bang ale tekene ka jiru ai pi youtube mana baru ai jadi ka jiru ai ngatarai tai cerang tu kerteng i arman desiar buat ibiang nang doa. Entah. Arhot yang nong roy. Te setenat ba video ban chat pi kan ne. Te pi chalang bakti ki promote kalau kumnok. Dan am ke so ki kena promote insyaallah. Kada hadu kata tapi kan ba asim por slam ban ha praktis nang ta hab marmat ban wan mare sa ka jika praktis su namar ba ila kwa ban berhenti ban company tenat namar nginum long su ki we badang rakti we badang rak kejat. Te ban pen internet film ni hab antri stom tu gue kemet lay bangi shoot adu arbaje lay bije mustap ni saya shoot dia apa aja kasong ru ni hab ni stom ban pen internet marba ka film season balaring klane ai kum tu iku ban pe ken hadina buru kadih internet dan sa jikan mau mah. sa jingkan mau Kane ke jing ak film jupi mata kalau urlong dah mar mensua ngasnyo interview pi terang sa ban film. Pisim nang bakane ka urlong mata. Kadih kalau along sisa kumbang apa sniu Posliu. nawe ngajam sawe nawe ngapoi sawe bat ngasngo bakan kam aklum kala along sukses aka ji bos niu jonga kai te ngakemen ru bagai keflukasi kebanga ngasim benta ngapresang hiban le ba kenang ba nginem ong siu bangin ya compare para kasi libat ki gue ki film gimana sabar kenang ba ki film kasi ki bami nang neru cendelem kumbalong ki gue bekenyo iki award taki aklas su kinyo ka kamai ka babiang nang nismat hadin ba nakrai ka sarkar kan phai khmat kan benta ka bangi ni le kan Te kulai shubun ba mesing ngikit bok ba pindang batang ini kam film tapi kam ak film mo tah le bakanang bangila banyak compare buat kiwe ki dit bereu tah kede kulai shubun tah kule